بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. Allahu Akbar. Allah asave mina, asave nawe wena okwenzayo. Nami mangabe ngiyakwenza Allah angipha amandla, angisave nami ngiyeke lento mangabe ngiyayenza. Nawe wena oyenza iyeke. Le aya le asbabu nuzul yakhona leni ithanda kakhulu. The reason of revelation vele ikhuluma ngamakufar, ngama munafiqi, ngama mushrikin, vele ikhuluma ngabo. Nawe wena muslim ikhuluma nawe. Nawe ikhuluma nawe. Allah uthi kunalabo bantu labo okunokuthi bakhonze uAllah, bamkhonza uAllah bamenzela abalingani. Makumele bakhonze bathande uAllah benzani? Bathanda labalingani laba abenzela ngabo uAllah abalingani. Andada bamenzela ama-rivals, bamenzela abalingani, bamenzela izifaniso, bamenzela ini abancediso. Allah akadinga emncedisi. Le dini kaAllah ayidinganga ukuncediswa, ayishodi nga-next. So lalela ukuthi why ngithi nawe khulunywa ngawe. Allah says yuhibbunahum kahubbillah. The way labantu laba bebathanda ngakhona babathanda ngendlela okumele bathande ngayo uAllah. Labo sheikh benu laba banenza isibhida. Mawuqhubeka uyenza leyo bhida uthanda lo sheikh loyo owakintroduce kuleyo bhida ngendlela okumele uthande ngayo uAllah. Uyangizwa ngikhuluma nawe wena obusy namabhida. Whatever bhida oyenzayo uyacula, wenza izikiri loud, yonke lento lebhedayo wena oyenzayo wazi kahle ukuthi wrong. uAllah uthi uthanda lo introduce kuleyo bhida leyo ngendlela okumele uthande ngayo bani uAllah. Walladhina amanu ashadda hubban lillah. Kodwa kukhona labo abakholwayo, ababambelelayo, abaqinile ekuthandeni uAllah ngendlela uAllah afuna bamthande ngayo. Allah says walau. Allahu Akbar. And if yaralladhina zalamu, uma ngabe ungababona labo bantu labo, uma ngabe sebebona isijeziso sika Allah, idh yarawna al'adhab, bebona isijeziso sika Allah, anna al-quwwata lillahi jami'a, amandla aka Allah aphezu kwayo yonke into. Allah uyena onamandla phezu kwayo yonke into. Wa anna Allah shadidul adhab, and isijeziso sika Allah sibuhlungu. Isijeziso sika Allah sibuhlungu, my brothers and sisters. So stay away from bid'ah, stay away from shirk, stay away from bid'ah, stay away from shirk. Ibid'ah ne shirk amadlela ndawonye, izinkomo zasibaya sinye ngesizulu. Ibid'ah ne shirk izinkomo zasibaya sinye, ngoba mawenza ishirk uthuka uAllah. Uma ngabe wenza ibid'a uthuka uMuhammad sallallahu alayhi wasallam. Uma wenza ishirk wenzela uAllah abalingani, isifaniso, abancedisi, umenzela abantwana, uyamthuka uAllah. Uma ngabe wenza ibid'a uza nezinto ezintsha kule dini kaMuhammad sallallahu alayhi wasallam, uthuka uMuhammad sallallahu alayhi wasallam, uthi ungumqambi manga. Uma ngabe yena noAllah bethi le dini complete, uthi wena mina ngiyazi ukuthi izoba complete nini, izoba complete kanjani. Be careful my brother, my sister. Ngiyakukhuza ungathi ngikukhuzanga. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.